Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo rya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. WASAC irongera kwisegura ku bantu babuze amazi ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2025, ubwo amazi yari yarabuze mu mujyi wa Kigali, ariko WASAC irongera kubihanganisha. Ariko impamvu amazi yabuze mu mujyi wa Kigali, ndavuga ibitembo bigemurira umujyi wa Kigali bituruka mu Nzove bigashyira ibigega byo mu mujyi wa Kigali, bivuga yuko ibi bitembo byari byatobotse n'ahantu bakuraga amazi yari yarakamye. Bavuga yuko amasoko yari yarakamye, bifashishaga amazi ashoka kugira ngo bahereze abanyarwanda amazi, ariko WASAC yabikemuye kubera ko yubatse ibigega mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali kugira ngo amazi nazajya abura muri stoke, amazi azajye aba arimo. Rero WASAC yongeye kwisegura ku banyarwanda ibabwira ko amazi nago azongera kubura ukundi hano mu mujyi wa Kigali. WASAC iri kongera igashishikariza abantu kwishyura amazi ngayo nguko, ariko WASAC ifite ubwenge. Imva kuntu WASAC itishyira itangazo hanze yarangiza ikahita inishyuza. WASAC ifite ubwenge kabisa. Ngaho baziravuze ngo amazi nago, cyangwa yongeye kwihanganisha abantu bose babuze amazi mu kwezi kwa karindwi ku itariki zisanga 7 kuva kuri 7 kugera ku 8 kugera ku 9, kubihanganisha kubera ko babuze amazi. Yongeraho akantu ngo abantu batarishyura amazi, mwishyure amazi hakiri kare kugira ngo muzajye mubonera amazi ku gihe. WASAC iratwika koko. Reka tuhite dukomereza ku itangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda. REG yagaragaje ko hari ingo zigera muri 285 zacanye umuriro binyuranyijwe n'amategeko, ubwo bacanye umuriro imyaka isanga 10 batishyura umuriro, ariko bakaza kugenzura bagasanga izi ngo zakoresheje umuriro mu buryo butemewe n'amategeko. Ubwo bazana abatekinisiye bakaza muri cash power, bikarangira isinga bazicurikiranyije cyangwa bazinyuranyije, bagatangira gucana umuriro w'ubuntu gusa. WASAC yavuze ko REG yavuze ko ibi ngibi ntago bikwiye kuba wacana umuriro w'ubuntu, kandi avuga yuko nanone ibi ngibi bishobora gutera inkongi y'umuriro, inzu yawe ikaba yashya bitewe nuko ushaka gucanira ubuntu cyangwa ushaka kunyereza amafaranga ya leta mu buryo butemewe n'amategeko kugira ngo ucane. Ese mwari muzi ko ikigo gishinzwe isuku n'isukura, ndavuga WASAC, ari ikigo cya leta? Ese mwari muzi ko n'ubundi ikigo gishinzwe amashanyarazi, ndavuga REG, nabyo ari ibigo bya leta? Ibiro ndaza kubigarukaho mu kiganiro turi buze kugirana namwe. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonko. Mugureka amakuru yacu tuyatangire ku itangazo rya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. WASAC igaragaza yuko abantu babuze amazi mu kwa karindwi ku itariki kuva ku itariki 7 kugera ku itariki 10. WASAC yongeye kubiseguraho ibabwira ngo, cyangwa yongera kubihanganisha ibabwira ngo nago amazi azongera kubura ukundi, kubera ko mu mujyi wa Kigali batangiye kongera ibigega kubera ko impamvu amazi yari yarabuze no kubera izuba ryinshi. Bakavuga ko muri stoke yabo cyangwa mu bubiko bwabo bw'amazi ibigega byari byarakamye mu amazi. Banavuga yuko amasoko nayo yari yarakamye. Hano bagaragaza yuko n'ibitembo byari byaracitse ubwo barimo barwana cyangwa barimo bahangana n'ikibazo gikomeye cyane, ubwo umujyi wa Kigali wari urimo ubura amazi, ariko nabo ntago bari baryamye, bari gukora uko bashoboye kugira ngo bahabwe amazi, kugira ngo aya mazi bayageze ku baturage. Ariko WASAC yagaragaje yuko mu gihe amazi yagarutse mu mujyi wa Kigali n'ubufunguye muri robine amazi wasangamo, ivuga yuko rero amazi atazongera kubura ukundi, ariko kubera kongera cyangwa kwagura imiyoboro y'amazi, bivuze ngo amazi azajya abura nibura nk'agasaha kamwe, amazi yongere agaruke. Yongera kwibutsa abantu bafite ibigega ku ngo zabo kujya bafungura amazi, ibi bigega bikajyamo amazi najya agenda cyangwa akabura bazajya baba bafite amazi, ariko naga amazi azongera kugenda igihe kinini nk'uko byabaye mu kwezi kwa karindwi, ubwo amazi yaburaga muri robine icyumweru cya mbere, icya kabiri kigakubita amazi ataragaruka.
Reka none tujye dukomereza ku itangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi. REG igaragaza ko hari ingo zirenga 300 zacanye umuriro w'ubuntu kandi izi ngo zikaba zizahanwa, ndetse REG igaragaza yuko abaturage bazana abatekinisiye bagacurika insinga babinyujije muri cash power bigatuma bacana umuriro, kandi nibaze ko ibingibi bishobora no gutera ikibazo, inzu ikaba yaturika cyangwa inzu bakaba bayitwika bitewe n'izo nsinga banyuranyije. Ariko aba bantu nibafatwa bazakurikiranwa n'amategeko, bivuze ngo barimo barabakoraho ubushakashatsi. Twagiye rero ngayo nguko, Wasake ni ikigo cya leta na REG ni ibigo bya leta. Rero umuntu utaruze ko ibi bigo ari ibya leta wese niyandike muri comment. Gusa bamwe na bamwe bo bari bazi ko ari ibigo byikorera ku giti cyabo, ariko se reka mbanze nkubaze, nimba leta ivuze ngo aka gace kose tugashakamo umuriro, hose bagakubitamo umuriro bakabahereza amakashi power y'ubuntu, urumva ari ikigo cyigenga ibi bintu cyabikora? Namwe mujye mukoresha ubwenge cyane, dore murabufite. Murakoze cyane, Imana ibahezagire, ibahereze umugisha, ubuzima buzira umuze. Ndabakunda cyane, Imana ibandindire aho mova mukagera. See you tomorrow. Dusubire my friend, my guys. Bivuze ngo Kidasamura n'ihoro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nitwe Kidasamura, urw'inko rugotubakora rugakonkoma, ngomeza kubifuriza amahirwe, imigisha, Imana ibaho ubuzima buzira umuze, amafaranga n'ibindi.